Naam, bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. Omusomo ogemagana ni capital, social capital. Eya omwana Adamu gyandibaira abanayo. Nga tukyega ku kitiba Muhammadun sallallahu alaihi wa sallam. Nabbi waife oyo esaawa eno Obusiraamu bugaigaino walillahi alhamdu. Aye capital gyatugemya tutambulira yana kuyatambulira kubanga Nabbi sallallahu alaihi wasallam tiyali mugaiga wa cash tiyali mugaiga wa cash wabula bino yamala yabitukobera ate yakoba ati mubyegemeku yakoba ati arba'un idha kunna fi fama alayka ma fataka min ad-dunya ebintu bina singa Allah abikuwa oteralikiranga kikubise ku dunia otakoba ngoti yenzi baba yafa nga taguze itaka baba yafa nga tatulekerewo wala kayumba baba yafa nga tatulekere capital kwa account singa kuyamba yakutambi nebina halas obo maze ebi bitwa byogeraku tuyinza okuba itusawe nti ekyasoka kyali sidikul hadith omuntu yena anabo bulungi ku dunia alina okuba nga olulimirwe kiri bitaku bya bulimba ekyokubiri twayogera ku sidikul hifdhul amana okuba omwesigwa ebyo bijja kuyamba kobengo nabo oli mukiwalimu ng'oli imam olina bw'obanga oyogera mazima ate ng'oli mwesigwa ojja kwanguyira abantu b'okulembera bonka bajja kusobozesa okubaawo eyo capital yo oba oli mukulembeze obukulembeze bwo singa obutamu okwogera amazima n'okuba omwesigwa ojja kwanguyira obukulembeze kagaba amaka awaka mwabasaza bali wano nimwe abakyala singa omuntu mu makago tosobola kwogera mazima nga bakwidi ku kyabulimba buli mwaka wati hambe kati oyo ekyo kyayogeire alimba buli kyoyogera nga olimba n'okuma obwesigwa manati olemereirwa so ensonga ibiri Nabbi sallallahu alaihi wasallam yayogera ku ebiri ebisembayo husnul khuluqi Nabbi yakoba ati bw'omala okuba nga oli mwogezi w'amazima ate nga oli mwesigwa olina okwongeraku husnul khuluq empisa enungi bw'oba n'empisa ate nga olina amazima ate nga oli mwesigwa awo ojja kuba duniya ogimaze wajameni omuntu azira mpisa aba muzibu ino okolagana naye era manati bw'onaaba n'amazima n'oba omwesigwa ate kino n'okireka ekyempisa kiyinza okuleetera obuzibu era omuntu ayinza okuba ati omusaada oyo abaire mukozi wange mulungi ayogera mazima obwesigwa bumwidiku aye azira mpisa era empisa embi nedisaliisa okwawukana naye so ebintu bino birina kuba nga biri bina okugasa obulungi era kupikinga ku bibiri byonka ate bibiri obirekeyo wabula byona byona tube nabyo amazima banago mu bigambo byoyogera nga Allah subhanahu wa ta'ala yatukoba nti tube n'amazima ni Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yatukoba kuba n'amazima yatukubiriza amazima wa inna sidika yahdi ila albir omuntu singa aba n'amazima nagajja omutuusa ku birungi bajameni amazima n'obwesigwa tube nga tubyesiba kutwongereko ekyokuba n'empisa empisa enungi gyakuyamba okuba nga dongeramu kino amaani obe nga oli bulungi so baimamu n'abakulembeze abazira mpisa otuuka okukulembera abantu aye nga oli bakulemberera ku kifuba tibali kwenda olw'empisa do embi so Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugemye ensonga eyo eyokusatu nga ensonga enkulu eno mu social capital tetulina okwegesa abaana baife tubeegerese nti bw'omala okuba n'amazima n'oba n'obwesigwa obanga n'empisa niba kasitoma beine omwana kabe nga ali mu iduuka lye ng'alikola mu iduuka alina okuba nga ayogera bulungi niba kasitoma baguza ebintu niba naaba n'amazima naaba n'obwesigwa aye ng'empisa ezirawo empisa embi dibinga abantu bwetuba musigiti dibabinga mu musigiti ati imaamu azira mpisa era ng'eriyo omusigiti gwe tuyigi ng'abantu bali kulwanagana na imaamu waibwe lwakubula mpisa seko omusaada oyo muyinza okuba nga mu mwenda kale yewaimwe aye ife atusimye era nga balisaba abe nga avaaku baja paka wa county shake bali kwenda abavwire aye nga tibamulanga kindi
empisa dembi. So nibona banga oli imaamu oli nisenti, oli imaamu babonanga oli bulungi oli n'ebibanda oli n'amayumba ayi kasobula mpisa bijja kubingisa kuba imaamu n'abantu okubanga balumuka masigidi eyo beba business abantu bagirumuka lwampisa. Bw'obanga olina hoteli kulisa abantu baba tibakalya, bw'oba otunda ngoye baba tibakaweta, kobe ng'otunda mata, kobe ng'oli wa bodaboda oyinza okuba kale oyogera mazima obwesiga olina bwo ayozira mpisa. N'olwekyo empisa is one of social capital gyetwandibaire nga tuba nayo n'okubyegeresa abantu baife abaana baife babe nga baba nayo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yasembyayo ensonga ng'omuntu tagibonamu nkolagana ezayegemaganya na byanfuna aye ng'ate enkulu ino. Nabbi yakoba ati ifatu mat'am, mulingirire ino byemulya. Bw'oba oli olina kuba nga olya halal, bw'obanga oli kwenda okuba n'emikisa mu byokola bitambule lingirira byolya. Kubanga Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yali ng'ayogera mu hadithi ye yakoba ati thumma dhakara ar-rajul yutilu safar ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama ya rabbi ya rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidhalik. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yayogera ku musaada atambulire safari nga ali kunoonya kuba bulungi munsi muno. Bw'omubona nga ayina edwire enfuufu ali kulakalaka aye ng'ekimutawaanya kunoonya kubaawo. Era abantu abo tubawona mu kibuga ebyo akola ati ntambulire nva wala, wamubona nga mutufu ali bubi. Aye nga yamuddu yadaihi ila sama, omubona ng'omuntu omusiraamu asuka obwire yalanika emikono Allah amuwe, ayenda bugaiga ayenda kapito. Aye Nabbi yakoba ati wa mat'amuhu haram, omuntu oyo asalire obwire aye ng'ekyeigulo kyeyaliire memala asuke ku tahajjudi kya haramu. Wa mashrabuhu haramu, nibyanywere nga bya haramu. Wa malbasuhu haramu, tina kindi ekanzu gyayambaire obwire ng'ayiire okusala tahajjudi yona nga ya haramu. Wa ghudhiya bil haramu, takoma kwekyo abaamuzaala baamukuliza ku haramu. Fa anna yustajabu lidhalik, omuntu oyo yetoloire ebintu ebyo ng'alire haramu, anwa haramu, ayambala haramu, n'abaamukuza tibafaayo kumukuliza ku halali. Nabbi abuuza ati oyo niwe obanga niwe oli kwanukula edduwadde abantu omwanukula otya? N'olwekyo okusinza ku hadiisi eyo tukibona nga okulya haramu n'okunwa haramu n'okwambala haramu kirina enkolagana y'amaani ino ku bulamu bwe tuwangalira ku nsi, kyafekitinga obulamu bwo. Eva bona ati tuwangalira mu mbeera oluusi omuntu ng'obuuza oba ki ekindeetera obuzibu buno, ye lwaki nze gwe byalema, lwaki nze atafuna sente, ng'oluusi Allah subhanahu wa ta'ala social capital eyo ogizira bw'oba oli olya haramu, onwa haramu, oyambala haramu, ate nga n'abaakoze bakuliza ku haramu. Ensonga edo zitwale nga nkulu mu bufunze. Ensonga dirina sidikul hadith, twogerenga mazima, hifdhul amana, tube abeesigwa, husnul khuluq, tube n'empisa enungi, ifatu mat'am, tunoonya ebyokulya nga bya halal. Bona abo bifunye ebyo ojja kusinga omuntu alina milioni 10, alina milioni 10 oba 2 oba biliyoni, kubanga ni gavumenti egezaako yagabira abantu agasente tubawaire akawumbi. Aye olw'okuba nti bazza mazima, bazza bwesigwa, bazira mpisa, balya haramu, ojja okwira nga akawumbi ke baba gakaawawo ngeza kye bakafunyemu. N'olwekyo ali ku zero ng'azza sente ng'alina bino asinga ali ni cash, aye ng'ebintu ebyo abizira. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.